Ya ahobu ira talifusa fefu. Bara-bara da oya sibai modus penipuan online ba media sosial. Hadi ambere habere mangalui kefe. Ba oya gira talifusa da si telimo. Bara-bara penipuan online da. Salah satu ji lagi viral bara-bara da ya da aplikasi enal alio kayo niha. Da so aplikasi la promosi ke iraniha segala auto balamane. Na bedanya 1 juta gefemo baba sarawawa mo bunga gefemo da to bali fele 5 juta ba irugi dula 5 juta. Ba to gini akira si tertarik bala begi bahagi fera ba aplikasi da. Bero o masih ira bero melawal haina muda dau ita bagare bango wewe mana gefe ro sarawawa. Ufatuna kami fefu ira talifusa. Wa aplikasi si mana dau aplikasi si Falimo. Ugaris bawahi wa aplikasi si Falimo. Le pernah so aplikasi mo wewe mana gefe tanpa muhale-hale ita. Sedangkan mana talifusa YouTube, TikTok, Instagram amena labe keda gefe ba muhale wa ita. Tabe video, tabe hadiah konten-konten sitola menarik. Jadi keda talifusagu bayi gampang tergiur ita ba penipuan-penipuan online si mandal. Selanjutnya so penipuan modus jui sasesegena ita da akun Facebook da lahek ma akun Facebook da latagoniha. Hana batola alua jimana anda talifusa ya da na lewat ba beranda da na lewat ba cerita-cerita Facebook da gambar-gambar porno ma gambar-gambar sila karu-karua bai begi bagar dan yang tahu masih dege faigi video terbaru da klik link ha. Jadi kebanyakan ita berme penasaran ke ita mau so ita ba tak klik link ni posting nomai. Dengan tak klik da iminta ba link da nomai nomor HP da ba katasan di Facebook da. So sebagian da talifusa dengan polosnya mana isi nomor HP baik isi gay katasan di Facebook. Dengan meno isi da maka informasi Facebook menomai ofeta baniha sila bertanggung jawab. Ma ofeta baniha so posting link-link porno nomai. Dengan demikian itu kari fefu kata sandimo bayo guna Facebook menomai bajile karu-karua. Mayo guna Facebook menomai hal-hal si merugikan yaita samosa. Jadi perlu daa hati-hati da talifusa fefu. Selanjutnya sonasa penipuan-penipuan ba media sosial terutama wila atau si baik da nia si Falimo da jino masuk ba grup ononiha ma grup Facebook nia keda badaw da nia promosi ke barang-barang si murah si mana mena harga le ibe badaw harga 3 juta harga 4 juta si mana HP menano so harga si jongo 1000 harga 3 ba so gaji harga 5 utotana kami talifusa perlu tawaspadai perlu hati-hati ita ba modus-modus penipuan si mandadel. Irugi dao tinangnya ufatuna talifusa ifuli wawaita fefu ya aho.